Kahinyo Trump National Youth Front kalayo banbat iwe brio ba supply tendong pen me ding lani gas da lade shimet klem register ba kanu ke agency da kabau penyat yo hi ki gas cylinder haka kerteng jong u kayalam gas agency haka dor kaba Henry Hajar shiteng by register but la shupen poi ki cylinder gas but ya ka ken ka dia pisa ru tang da kaba pendon kam tang da ki kacha slip ki bamdon ya ka kerteng jong ka agency Habakran bekilat pathai kubor u Assistant General Secretary Hnyf East Khasi Hills u Samla Telibor swear ula ong bahadian bekilayo jingtip ikane kila persyang banwat jingtip Company nak office jong Deputy Commissioner bantip kat notli ki gas agency ki bala register ki don ha East Khasi Hills bala shem bakani ke kerteng yalam gas agency kam shim don satya Kaseng ringkat ke jing tray lang bat ke dor bashnong madan roting kila toket yo new brew hakabay day ba ke jing penpoy gas jong u sya katay kathan bat layat hu bahadu menta ula dep ban penrung kerteng Henry Potli bat la dep ban supply ar Potli kilong ying tang hamadan roting habakli benya layat hu bola penrung kerteng kumbahan rus patli hakaleng ke East Khasi Hills ban supply ya ke gas Kaseng hadian ke jing toket kala pentip syaki pulet ke madan roting Police Station bat nakalyang jong kasnong ringkat ke Hnyf kala ai da ke ejahar persya ya uniu brio. Misalnya saya, kalau kata biar ya, masuk tangan kata. Di luar saya, di menyo saya perempuan license baru. Baklah hanya top kalau yang kita apply kita happy di ni, dia silong yang pada Kemudian benar dia cakap, nama dia ayah benar kiawan. Sampai ini kita tempat ini kita dari kita ini pada balik kita selain pada mata register najisi dan dia tetap yang ada pada Pak sedang di bio sedang one of my you can call it this kemudian bijak tadi dulu tadi betul gagas dan gagas dan dua dari semua itu puasa di nak buat apa pelan-pelan mana Kuno tahu terus dulu kita nak sambung lah kalau kita kami ni semua. Tak ada ke agensi tak, tak ada dengan ai. Kuno tahu butuh agensi badai apa dia. Siapa pi? Ini lah ban ai, kami mau isi baik. So, do ai lah ban ai kini agensi kita lah apa kita ya. Om tak isi lah ban ai itu nama itu nasional lah ban ai. Le, happy dah itu lah. Mak kemudian dia agensi ni sama. Ini kita phone cho udah mình đang rất chỉ một cái có cái sản phẩm kita nên si suy kita nama siang ada kerenti kalau orang saya apa kerja mata kita tinggal kita pilih apa penduk pencak kurang baik saya pergi ke sini nama nak tidak sampai mana seni sport mereka lah ya pi promote YouTube karak sam orang seni lima jopi banyak tapi kita ada sebab pilih personally baik tapi ya mentak sini kembali dari berkah Su kebahagiaan atas ni tolong ba layo kita buat ladan tahu beliau ba kami nanti ke keteng dalam negeri sebenarnya ayah ke LPG connection lagi di tadi discussions tunjukkan datang dia bagi buat di Indonesia tahu orang ba kadang kita ke agensi kami dalam negeri agensi kung kijipet kijoning ni sombra kliat mo ai connection to nomor ya ka kes mo ko buay kita ini ditutupi mencaslep kacaslep sidaw ngomong proposal sih buat clear na kana agency jadi bendan ya keteng jong agency ni nakal yang keseng dekat ka jong try lang go tong bas nang berarti la ai ka fa ari la amar manba mi bisa jong pa kalau hari ke ba Klem aku kamtam para dokter senam juga ni. Aku malah dikeli dokter dunia itu undan cepat selagi bagian. Jika pas usi hadian ada new beliau wanrai ke agensi ni supply ke gas ada. Jangan ono ke gelas gas kilo yang kamtam yang duk masuk. Manu ban bakli. License itu beli apa dia
sim ka gas agency beli kan ka agency lihat yang itu license apa IC Bharat ne apa HP ne plus nak tu video benda ni explosive license plus nak tu video benda registration apa DC nila toket nya hal yang ke department dong apa DC office hal yang supply department nila wat betul kila ai ni registration ba kum ke di ke agency tempatan di ni apa di kasih ya ketika tu kita malam ni lah ya dia no jadi senang bayang ya tu yang baik kalau kita kata tapi yang senang tu pun kita selection kita apa itu ya aku bang ya song po first tu senang tu dia umlah ban verify ikut sana jom dia lima sih no macam no kesenjam nama katam berkada bisa jom pada bayo kasih kelab tu tentang kayak itu diskusi Pak Kamna teli ki registration hang ni ha madan penting. Ni apa madating kat kum ke jip ke bijing patai jong ang bamban riu pau tamai. Yang beli all over ka East Kasi Hills adu panu teli pila ai. Ang ba riu spa. Riu spa teli ada ai connection apa ka riu haja sa kam dei su sa ke kai. Ada new riu le tha puja onu pan ba kli. Akan turu kalian jong ka transport bahkan sempia bahai kini kam bahkan dia buat kini bersih segi biar kita jong dia berkang sa support maruba yo ngat su sa ki week bagi Ka company or gas agency ba usim mau ya kita gas pan poison ni kadai nai. ke gas agency ka jing sa sistem ka play ka gas agency di ban yo bai directly kum na po ai usin na po HP renew dia po wanra ya ka agency pan po asa badan sebuah asam nang tia usiam nak ki agensi badan nang tia wanra sini supply sini ta wat dai ka kat tu 48 produce ai bitang ki selenda regulator dapat ka gas tu Tik subuk ki pat ba dalam load gas ki lek amno. isu penting binyu ni brio bai Ki phone personal dah. isu phone personal bai nomor labu nombor phone isu phone personal bai ya lek bai pun untuk na asam wanra poi bai yang trio yang Ka kum ka you ki nong sim madan penting ki belayo ya ni ka gas lah kan sin mentah ki layo. Tapi kita ni kajing komplain bai pat ba ni na kaliang kasang kan ba kita lang dong ba sno po marting ilayawat manu ba makin tip exactly lingba kajing itu lingba uang ba gitu kidon kita tu kat ningot ibang itu ay ki kiding yo atang ka cash momo ka cash momo ndai ya kater tempat yo ya bisa kila adap siang amai kamar tempat yo Sebenarnya sim kat na ba gas by refill. tapi ya kata yang 48 ni kena nomor mata lap ni la ai ka bot ai baka ai kan trekam nang ba nang ni sekmat so nu la da riu jong ni na ada riu banabat kapan kat so benda meeting ni cak One supply gas. Ro pidon jiktip iya kalau kan Kalau tadi nak kalian dari cimbut budin dari dekat ini kecil SNY no. Ni yo completely. Dah menmiet pak. Menmiet pun kita di bala yo untuk receipt kita. Orang lah bila ada bersiul mat dia. Asli. Marah berbicara tak hadir so orang pun ni kan orang receipt kita mau. Kinkit kelikin lanu kan poin taga salna taga gas mah stop. Dari urang uang siap kini bakli ka nakalam tong araw nga soto na rechat ka din ray lang HN waya kini ko kirap sa asnong ka then nakalam tong bang ngakarpat pulis kita man makin sim action mo un pen pai no ye ke ka pisat ko la sim